sang ni som nilepan ni October nili ania Rainbow Mizo Channel khirh tu le ngai thatu zong zong te sipai kan buk le theu a cheu Ukraine ramchunga Russian sipai te le Ukraine sipai te innor na chuan zualam apan chhozela voin lama Al Jazeera in report anpek dan chuan izum khopui Russian sipai te la katranga Ukraine sipai ten an chu saknuwa khan izum khopui atanga khochak lampanga Ukraine Armed Force te chuan ma anson zelani ti an reporta izum khopui baka hian settlement enge mozat chu lakbel ani toni ti in an report ani helai muna hanin dauna hian hunrai tak chung Russian sipai ten an control na noya an lo da to Severodonetsk khopui le Luhansk khopui te Donetsk khopui te chu lu chuangai tumin counter offensive rang tak le chak takin han kalpui me kani antibok izum khopui le Kharkiv khopui atang hian Ukraine Armed Force te chuan sipai an thon lu belzela Sky News Australia in voinlama report anpek dan chuan izum khopui atanga lataka Ukraine sipai te hian Russian sipai te hi annor nung tol towa Russian sipai anum chuan nu mun tam taka hian Moscow chuan sipai achan hem tol hlea sipai rongpo heng muna te hian mutur omzel zulani antibok Ukrainian Armed Force te hian counter offensive manga Russian sipai te an beina mundang Donetsk region le Luhansk region ate beipui anthakna hian Chaplina town le Zaporizhia khopui atangte Kremenchuk khopui atangte hian sipai hi thonlu ania Ukrainian Armed Force te hian Donetsk region le Luhansk region settlement thren khat chu lakbel anei towa helai muna po hian Russian sipai te chu nungtol zoka antang me kani tin an report bok Ukrainian Armed Force te hian cholovin Russian sipai ten hanram an opchin chu chusak tumin an bei chun zom mek zela Mykolaiv region atangte Batstanka khopui atangte in Kherson khopui lak tum hian annor na sahlea Ukraine ramchunga voina indona kalmeka hian Kherson region chunga hian mun ruklai maya indona lian tham tak tak chu achuaka heng mun thrang thranga hian Russian sipai te kutatangin Ukraine sipai te chuan ram anlak bel mek zela mase Donetsk le Luhansk te Kharkiv region atanga nataka counter offensive an kalpuyang khan helai muna hian chaktakin an kalpui theilawa Kherson region chunga hian mason na tam tak nei masela an mutan lianber le an harsatna lianber chu helai muna hian an tongme kani antia Ukrainian Armed Force te hi mun thrang thrang atangin thonlu belzel ania Kherson region chung hi apum puya lak ngei antum siwangin Russian sipai te hi mun ni mun thum atang chawa beilowin mun tam takatangin hetiang hian beipui anthaka huamzau taka beipui anthaka wang hian Moscow sipai te kutatanga anraman chule zathi zau tak ani lai theilowa mase mason ne ro chu an nei mek zelani tin an report bok Kherson region beipui thlakna hian Ukrainian Armed Force te hian Mykolaiv khopui te Bastanka te Zaporizhia le Odessa khopui te Kriveri khopui te hi inhana tan anman ania hengmuna te hian an Ralthuam mo te chu chek lunin trangkai takin Kherson region chunga hian manzui ngal zel ani boka sipai thonlu na kong mun tam tak awma wangin counter offensive operation an kalpuina mun thrang an sipai harsana tokte anom chuan hengmuna hian olsam takin sipai an thonlu beljungjung thaya mase Russian sipai te hian Sea of Azov atanga Kherson region chunga sipai le Ralthuam te laiin turlamchi supply anron thonlu na supply line poimo tak tak mai te chu Bastanka khopui atang le Mykolaiv khopui atang te Odessa khopui atang te hian HIMARS rocket system manga natak maya beina anto wangin harsatna antoka tin heibaka hian Luhansk province le Donetsk province chunga te Ukrainian Armed Force te le Moscow sipai te in beina chu lian tham taka athen renga wangle izum khopui an Ralthuam anda khomna le khomwala Ralthuam an supply kwalna mun poimo tak mai chu Ukraine Armed Force te kuta awm tak boka wangin voina hian Kherson region chunga Russian sipai ommek te hi duangin tranpuitu anin thonbel hlei theilowa Ralthuam le supply an lakluna kong thrang te po dancha ani deuwek to wangin Luhansk region le Donetsk region nena anin kalpona bak khi Ralthuam hanlak luna tur han nei talowa hewang hian Kherson region a hian Russian sipai te hian harsatna antok me kani tin an report bok Russian media lian tak mai the Moscow Times in report anpek dan chuan
Ukraine sipai te hian na tak taka an chetna hian civil mi te chian na tam tak an thlena Sea of Azova po hian longvei vak reng chu high mobility artillery rocket system HIMARS mang hian an ka zel wangin Sea of Azova hian bungraphur chi engma kalngam ani tolova Kherson region chunga Russian sipai te tan po Crimea kaltlanga supply an pekna tura po harsatna antoka Crimea peninsula le Khawvel zongjong atanga Russian sipai ten supply an pek thin chu chawek tuma counter-offensive operation an kalpuimek na hian harsatna athlenta HIMARS mang hian nasatakin anron ka thina wangin supply long tam tak ta chu kaltlang theilovin tuna hian anom meka heiwang hian kan sipai ta na tangkai tur tak tak ta chu pek lai thai ani ri lowani tin an report ve bok ani kan video lo thir tu ten in hriata ta na kan du chu Ukraine ramchunga indona kalmeka hian thulai la thayang berle ingang din huna nge han din chiati hi adik tak hriat tumin theitop kan chua in hena hian report dik tak pek kan du wangin Russian media ta jinga the Moscow Times le TASS news agency trangin thu tam tak kan la heiba ka hian Ukraine media jinga rintlak bera han ngai Ukraine former train report te hi kan la fo thrin ani tichuan Khawvel ram shranga indona le conflict te buaina awmna update nei traber thin Al Jazeera hi thutlukna conmen source satan kan mangbok ani tichuan Russian media TASS news agency report anpek dan chuan Ukraine ramchunga Russian sipai te anung tolzoka antan mek la hian Chechen leader Ramzan Kadyrov chuan thuchu asiama Ralthuam chikrang mandan te jirin kafa te teenager ho ta chu tuna hian Indonaah telve turle Russian special military operation akalpui mek khi zomve turin training annai mekani tin apung zara TASS newsian report anpek danin heng afa pathum ta hi lano pangtak tak mai ania pakhathi kumsom palimi ania pakhathi kumsom pangani in pakhathi kumsom parukmi ania akmat te elile adam te ani tichuan an pa Chechen leader Ramzan Kadyrov hian asoidan chuan Russian sipai ten special military operation an kalpui meka hian an theina sang takle thiamna sang tak chu lantir turin anin peitoa training mai ni tolowin indona Ralthuam manga in beina tak tak chu tuna hian machon thei turin in bot saina hi an pei feltoa an hlan chuak to ni atia heng kafa pathum ta hian frontline melma te an bei malo chuan lom takin kalo welcome don ri lawani atibok hemi chungchang hian social media lama soizui ha hlo hlea Ramzan Kadyrov hian afa te pathum hi an thina tur thanga talo tirin frontline atirlutani chuan an thingei donani tin western lam side tu ta chuan an soizui hlom ani hetilai hian TASS news agency hian report an pek dan chuan Russian State Duma anti anrorelna in sanga Ukraine territory Ukraine rambung tranchung Donetsk region te Luhansk region te Zaporizhia region te le Kherson region te chu anram chunga rinlu ani theina turin draft constitutional law chu an boipui meka nial kalna ommia lawin tuna hian pawm ani toni tin an reporta Russian State Duma hian draft constitutional law an pasna hian Russian territorial border atana ruammanna an siam chu Donetsk People Republic le Luhansk People Republic ten an area chin nia an lo rinto Donetsk le Luhansk province chunga an mani region chin big chu Russian border atan pom ani donani tin an nem het boka Kherson region le Zaporizhia region tepo a region pumpuin Russia hian harin lut don lowa mase tuna Russian sipai ten an control na nuaya an da thai chin Moscow sipai ten defensive barrier an da na chu Russia ramria tan pom ani taboka hetini chuan Kherson le Zaporizhia regiona azave ayatam dai hi Russia rorel na insang Russian State Duma hian anrambung tranchunga rinlut turin anpom tatina ani mase Russia hian chople chilin hetiang hian Ukraine rambung tranchung hi aram chunga alalut ngal mai don lawa transition period anti engkim in peifela anram chunga felfai taka rinlua an khole tuini na anpek vek khuntur chu January ni khat kum sang ni somni le paruk dai hi anrom hanta ani heng region palia ta hian currency poisa anman tur hi Donetsk People Republic le Luhansk People Republic te Kherson le Zaporizhia ta hian January ni khat sang ni somni pathumatang hian
Russian paisa rebels chu an mangtran turani tin an pompoka tin heng region palia ta hian official language atan Russian trong man turania Ukrainian ho trong khirh tia an chai chu kumsang ni somni le pahni kum top thleng hian man anlarem ti sakdona aba kum thar January ni khat sang ni somni le pathuma tang chuan heng region franga ta hian Russian trong mangvek turin order khauhtak chua ani don ani Russia rorel na insang Russian State Duma hian nakum January ni khat sang ni somni pathuma vek hian heng region palitatan hian budget phar ani dona mase he budget an phar ma hian an draft budget thi December ni som panga sang ni somni pahnia hian Russian State Duma hian an approve lailok dona hemi nuwa hian chuan heng rambung than palia hian development chi sang tila akim berome chungta chu kalpui tran ngal Russian Federation chuan atum ta ni tin TASS news agency hian an report bok ane hei baka hian Russian Federation hian heng anram chunga anrin lu thartak Ukraine rambung than chung palita hi dan manga khua khirna le constitutional law te aom angai wangin Russian President Vladimir Putin chuan draft federal constitutional law chu Russian State Duma hian aphara he draft federal constitutional law hi pomngal ani thu an report baka hian hei chau hi atopna ani lowa danang taka kalpui thei ani na tur chuan Russian constitutional court in heng document te hi approve le angai dona chu claimin nga hret angai don ni in TASS news agency hian an report bok ani heti meklai hian TASS news hian report anpek zeldan chuan Kremlin chuan Ukrainian NATO zom tura malakna anei chu uluk takin an thlir dona NATO countries si aumbel anrem ti lo thu an pongzar bok countrynom Kiev chuan hetiang hian thutlukna asiama NATO zom tura thutlukna asiam hi a thutlukna siam zinga ati sual lianber ani dona ni tin Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan reporter tanena ahrila special military operation Ukraine ramchunga kan kalpui mek khi Indonaah pangaya achantir thaina turin Ukrainian membership ne tura ahmalam hunatana dilna athelu hi achabi poimo tak ani dona chuwang chuan Indonaah lian jok achua andulo ani chuan Ukraine hian NATO member zom hi atum turani lawa Kremlin chuan he process an kalpui dan hi nai taka kan thlir rang dona North Atlantic Treaty Organization sian Russian sipaitane mai chana in beina chu andulawani chuan Ukraine hi an membera an lalu turani lo atibok hetianga Russian Federation in anram chunga region palite lalu tura in bot saina akalpui mek lai hian battleground indona tualai ro chuan an sipaite anung toljoka antrang mek ni in Al Jazeera chuan an report ani India media trend khaten report an pek dan chuan nikhat kalta trangkhan Ukraine sipaite chuan mun franga an melma ta chu natakin an nor chunjama an beya Russian sipaite nena in noina rapthak tak athen na mun po tam tak awm boka Ukraine sipai jinga hian nunna chan anom nuala mase Russian sipai jinga nunna chan jathi ale tin an tam nia an hret thu an reporta tichuan nimin le voin chung hian vmk te mayorks te spernia te ozerian snifka te baksmut ke te kamianka te le Ternavi podi ta chu Ukraine sipai ta hian Russian sipai ten an control na hnuai atanga chu sakin heng munatang hian an umchhuah ka Ukraine sipai ta chuan heng settlement franga hian thunai na le rorel na chu an changle ta ni tin an report ani Ukrainian Armed Forces General Staff of the Armed Forces chuan report apek danin heng settlement frang ta hi Russian sipai ta kutatangin Ukrainian Armed Forces ta chuan an chu saktoni ti aron nem ngeta hei baka hian kan melma ta hian kan rambung than chung mun franga anghet lovin thunai na anron naya kiltina tangin Ukraine khopui frang te minron beya wangin heng mun frang te hi an kuta awma chu mipui ta nunna himna jok tur ani kanrina wangin Ukraine sipai ta chu anung tol joka kan tantira mase tun thlenga kanram chunga inkul ngea Ukraine rambung than pali ta hi anram chunga rinlu tuma malakna anei ta ka wangin Russian sipai ta hian mipui wantlang omtamna mun franga te station siama sela keini chuan kan beijui lo thai talawani atia Russian sipai ten andron ka phak chin le andron bei phak chin contact line mun franga
Ukrainian troops mek ta chu Russian sipai ta hian bom mangin nasatakin hanron beya mase ralhatak takatranga rinthua hanron ka ani wangin contact line kan sipai ta hi tuma hliam tur le nunna chan anom lawani tin ha reporta NATO hian anlo hriata tana kan du chu tuna in beina kalme ka hian groundna Russian sipai ta chu kannor tol zela anung tol zoka antran me ka wangin mun sang atangin mun latak taka kanram chunga khapui then khatle town te thingtlang khuwa te civilian infrastructure chi sang ta chu anron beya civil mi chenna in tepo bom chiat an nei nual to boka heng zong hi NATO chuan athlengani chuan kanin roldon ani tin an puang towa international humanitarian law le dan dang zong ta chu indona dan thlengin kengko turin NATO military alliance ta hi lolut turin kan bei seani ati General Staff of the Armed Forces of Ukraine hian asoi zeldan chuan civilian mun tam tak an bei ba ka hian Ukraine rampum puya mun poimo sang ta chu airstrike mangin hanron bei boka kan melma te chet dan zong hi nunron thak tak le civil mi tam tak thina hanron thlena heng zong hi international humanitarian law chuan akhap le aphallo ania mase tuntleng hian targeta anla nei chun zom zela kan sipai ta tha ti joina turin Russian sipai ta chuan civil mi ta hi an targetani ati voin khan Ukrainian armed force ta chuan thuchua an siama Russian sipai ta ne na indona counter-offensive operation nimina anaina ringota khan Russian sipai zathum samsari zat chu tha ani thu hanpong zara voina hian mun franga indona Ukrainian armed force ta chuan ma anson zela Russian sipai engemaw zat tha an nei towa ma se hei hi report kim chang takin pek thai ani lawani antibok ti chuan he indona chungchanga Ukraine formin report an pek dan chuan nimina Ukrainian armed force ten nikhat thil thua Russian sipai zathum samsari an tha tenen hian February nisom nile paliatranga October nili voin thlenga hriat thai chuna Russian sipai Ukraine armed force ten an tha to zong zathi mi singruk zariat an tling to ni tin han report International War Monitoring Committee chuan report an pek danin Russian sipai nunna chan zathi afigar hi chiang takin report thai ani lawa Russian Federation hian Ralthuam tam tak an chan towa chungzinga chuan Ukraine defender ten an lo ti chiat Russian tank sangni zali somni palite armor fighting vehicle sanga sompariat le Russian artillery system sangkhat zali pasarite multiple rocket launcher trumkhata rocket tam tak indot zata an ka chuana thin zathum le somli chu ti chiat sak ani to boka air defense system zasom sari pasari ti chiat ani to boka indo thlona zanhi somruk paruk ka thak ani towa attack helicopter zanhi somni le pariat ka thak ani to boka operational and tactical level unmanned aerial vehicle chikrang sangkhat somni le pariat anti cheto boka crude missile zanhi somli le paruk ka thak ani towa indona manchi vehicle le Ralthuam tenaw sompanga ti chiat ani to boka haibaka hian Russian military te phurkwalna le an Ralthuam phurkwalna tana anman truck le oil anmamo sang te phurkwal tu tanker chi sang ta chu sangthum zariat somni pathum lai mai ka chiat ani to boka sipaiten indona anman chi special equipment tian soi melmate beina tana Ralthuam hlom tak mai za somthum le pakhat ti chiat sak ani to ni tin an report bok voina hian Donetsk region chunga anin beina Ukraine sipai ta chuan Russian sipai armor vehicle le tank chi krang ta chu thanem tham tak mai an ka chiat sak le bok ni in an reporta heng thalak le video te hi social media platform kranga nasatakin thedar ani zui tabok ani Ukrainian armed force ten counter-offensive manga Russian sipai nataka andor nakal me ka hian war and conflict monitor chuan report an pek danin Ukrainian armed force te hian melma ta chu nataka suwa beiborbor lawin counter-offensive operation hi an kalpui mek zela Ukrainian defender te hian anram ven him na le melma te umchhuah na hi an thok kopa anram bung than chung Russian sipai ten anop mek chu chulet turin thapui thoin han bei meka southern bak area nimin October nithuma anin beina khan Ukraine sipai ta chuan equipment tam tak le Russian sipai thanem tham tak mai ta chu thatin an Ralthuam ta hi anti chet sakani tin an reporta
hei hi Indonaah Russia in ahlo number ni in an soibok ani he report atanga alandan chuan Ukraine Armed Force te hian nizan zanlai thlengkhan Russian sipai te Ralthuam tank som thumzat mai chu an chut chiat sakveka Ralthuam om khau pui mai armor vehicle te nau jok deu dang som ko lai mai chu nuaidar vekani tin han report bok Russia in Ukraine arun trantir February nisom nile pali trangkhan voin October nili hi Ukraine ramchunga nizani somni pathumzat mai anin dona anitoa Ukraine sipai te hian Ralthuam an nei thatlo wangle Russia hian atak taka arun mai hanrin lo wangin in ralrin na thatok nei lovin hanoma chu wangchuan Russian sipai te hian ram anron lata duai maya an khopui khiv thlangin anron lu chil lek ania mase Ukraine sipai te chuan Western Ralthuam thatak tak mai ta chu anram chunga an la luta hengte hi US le khothang ram frang ten Ukraine sipai ten anram anven him thaina turle Russian sipai te laka anram anchu sakle thaina tura an Ralthuam pek te ania heng mang hian Russian sipai ta chu muntam taka tangin an chuak towa Kyiv region atanga an chua tang khan tun thlang hian Russian sipai ta chu nungtol zoka an la tang mek zela mase khopui le tawn chi frang te thingtlang khuwa tam taka te Russian sipai te hian bom an la thak zui deuh ranga ralha tak atangin rocket le missile mangin heng mun frang te hi an bei boka civil mi ten nasatakin an tur toni tin Al Jazeera chuan an report ani hetianga Ukraine ramchunga Russian sipai te le Ukraine sipai te Ralthuam hlom tak manga anin noi chiam lai hian masa ameni thina chungchanga mipui lungoi lo ten protest chu lian tham takin an kalpui mek jela Iran rampum pui hi tuna chuan abuai ani deuh bertoa Iranian police te hian protest hi me antum nalama civil mi protester ta chu tam tak anman toa hei hian protester ta thinlung hi atinain thinrim na so sang tak achok chuaka Iran ramchunga hian civil war hatheng lawang ti hi soithei ani lawani tin News 24 chuan han report ani heti mek lai hian Western Trangrual Pol le ramsang ten andodal le andulo thin Asia khomwal puya in khrousana satak mai North Korea chuan ballistic missile akap chuak deuh ranga hei hi Japan ramchung zona athotlang awangin Japan sarkar chu inral ring takin indo machon mai in pain tuna hian anom meka Al Jazeera in voin chun lama report anpek dan chuan Kim Jong Un an ballistic missile Japan van borok kaltlanga voina aka chua hi nisom chunga voinga ballistic missile aka na ani toni tin an reporta tuntruma Kim Jong Un an ballistic missile atest ta hi nuclear Ralthuam phur thai chi te ania nuclear manga indona thak tak khi kumnga chunga athlen lauthon berdin huna tuna hian Khawvel hi ading mekani tin Al Jazeera chuan an report ani Japan mai baka hian South Korea tana laom tham khopin North Korea hian heng Ralthuam ta hi atesa Japanese tuipui kamveng tu Coast Guard ten report anpek dan chuan South Korea rambung than chung munzau tak mai chu ballistic missile mang hian North Korea hian thokhum tirin atesani tin heng missile kalna ta hi anlo man thu an reporta South Korea Joint Chief of Staff chuan rampuma warning siren chu tirik ngal ani tin apongzar ngala South Korea territory North Korea diploma omta chu inral ring turin hriat tirna anpe ngala hei baka hian Japan sarkar point anram chung pumpuya Kim Jong Un an anvan borok thokhuma missile ates seka wangin anram bei chu anhial lawa angaya chu wangchuan inral ring vek turin hriat tirna anti chuak boka Northern Hokkaido vele Amori region vela ta chuan civil mi ta chuan na train service zong ta chu voina tangkhan ti top lai lok vek ani thu an pongjar mal bok ani tundin huna hian kan Khawvel borok han thir hian indona rap thak tak khi kan tong lawang ti hi soimai thai ani to lawa athengang ti soi thai ani lo boka mase kan Khawvelin hun aton mekero hi chu hun thatakani lo ti chu heng chanchin thar chi frang kan ron report atang po hian chiang takin a hriat thai ome US le Iran inkara te China le Western Trangrual Pol te le US inkara borok thalo tak mai in mung mek om te po report a hian kan ron ti tel lawa Khawvel muntina hian buaina le harsatna achuk meka Khawvela Christian ten kan mit fuk na le kan ngai ven tak mai Israel point hun rai tak chung langtlang taka Russia adodal du lo nuwa
Israel Foreign Minister chuan thuchhuah asiama Russia in anrambung thranchunga Ukraine region palite rinlu atum hi Israel chuan engtika ma apom ngai don lawa hei hi dan lawa miram sipai thachakna manga chu sakna ani tin anpong jara hei wang hian Middle East US le athurol puite on lemlo United Arab League member ram thrang ta chuan Israel hi Middle East midmim lian takani tin voin khan thuchhuah an siam nan vele tabok ani tikhan kan Khawvel din mun thalo tak mai chu chiang takin kan hre thei thau ome ole khati jong kha tuntruma chanchin thar kan report thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hi la subscribe lo jong jong ta khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loin en kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia